روج باش جستيك تفيد برنامج هاندا ديسان بهفرانا ايرو اميديسا روشتا نافين سيروبن بكن روشا سياسي هنگوهرين هنا فهي مشك روج ميوان الاستوديو ميواني ما مستبخيراتي نواف خليل سيروكي نافندا كردي يا لكلنا لألمانيا بمرايا ماموستا نواف مرحبا بخيراتي روج باش بودا وميواني تاو هم تماشوا نها وكي نوتشيا جرم نواف خليل امتدس بيبكن احمد شارع شو عربستان السعودي اف سردان تی چه واته یعنی او چه بخوره بینه؟ روز باش اف نزیکا پنجی و شش روزا چه بو بشاره سد شاما پایتخت رویا و رژیم بعث روحیا دستپیکی ده سعودیه سیاست اوی نگرک زلال بوده پشتی دمکی پشتی چونا بربرا لیت برپرس امریکی دما بایدن ده و هروها چونا برپرسن اوروپی یعنی اشکرابونا چوناوا هذه السعودية تخزروا لك دي سركب لسه يعني وزير الدرفج جاري كمين شو السعودية وزير ديف أسعد الشيباني حكومة الشرع ونها أوجي درا السعودية باوردكم يعني تشتك شاش دك جبر هولداني جي قارب قطر وتركيا دوري سوري بخينه وفي حكومتها هاني بن باسكي خلق يعني باندورا يدي برفنابه و بسر نكر جبر تركيا هين بحزارة كيلومتر الآخر سوري داغير كلي وبدا حزارة شتاد بن سرورياوي دنا و افقا روج إريشا لسر باكر روجلاتي سوري كان وقت نقول السعودية هولدانة كيتك قارب باندورا كيتك قاف دولة نبي إسلامي جبر السعودية تدي صالة داويدي قالك وهرتن دندري خويش كنا ووكي قال لك ولاتي عربات بيجن تدي سوري حميزة إيراني دبو قالك نرى حميزة تركيا لي برزقريكا السعوديين ها تشتك رقاندناوي أفدمك إيدي هلوستكي نيني دسبيتك وجار ناجي هلوستكي خراب دنبري قصدي ونوچه سبكلاسيون ودرا دمي داوي درخ تف دسبيكي قالك درفتا ام وغالي خوجي وقالك لي كورينار واكاديميسيين كرد بجدار دول حتى هذا لي حردر كتير تم دخازو كردوك توانبار بدو خيا كرن يعني دخاز بدو خيا كرن يعني دخاز تشتي تايبه تبي شويه تشتي تايبه تبي يعني ما ودخازن وقت تما بارتيا بعث يعني تيسا تشتي كردا تايبه تنه والله مش بري هذا افتشبرات ياقي براك حرت الشيري براك تشتكي دستي تنه افتشون هولدانا تشتيق السعوديه تسبيكي دجوار بتو يعني وينا رونين وقت نقول اف دوله ندستي تروادبه يتشاور ندستي تروادبه نزيكا حصار كسي كدار مصريب خدنا في بيتنا وطاجي كانوا يغور هنا وزبك هنا النار رحت احمد الشرع يعني كارب خوش جولاني خلاص نافي خوي بري اف تشون بيجمان من البندب انجامي تشدر كلام لوقت السعوديه بيجي شتونا تركي حار تشتيجوت خازن اما ام تشتات خازن نلقى لك تشتاك عرب بدنوال يعني ام روابوني جولاني عرب اشور بين دولة امريكا تكلمه بير باشترين تركيا ام كارم بنا اساسيه سوريا بس بيمكن باش افاك فايجي استعمل امبري رضا بن خسرجي هالوستك نيني او يترد لي شرع وقال بدي تخجيده الروش تندر قالك علوز قالك خراب قالك سباس رجع مجوا اوا بيكو لباندا برسي ما بسكنوا ذكرن بكيف نابري ام ذكرن بكيف نافا اخفتناجي بريز فهم الشك ما مستم تو چوا شیرووتکی چوینا احمد شارع یا عربستان السعودي وتشتكو برز نواف خليل قوت تو چوا شیرووتکی نوها دویم سريد اللي بنرن هاتنا هتشا سرب سوريا تنا سريخون نبه هزاوان بو قناعتا من باويكي projeya welatên Rojavayî bûn yani Amerîka jî İngiltere jî û gelek welatên din jî di serî de Fransa û dewletên din di navê projeyê de bûn. Piştî ku wî anîn ser hukm îja dixwazin xetekî jî ji wî re çêkin. Îja ew xeta jî li welatên Ereba xeta ku herî bi welatên Rojavayî re
بهفدك ام دزانن كو سعودي بخويه يعني سعودي حتى نا هبونا خوش ولاتين روجافايرا مرد كار بيجي بقوة طوان سر ورماي çünkü danustandine kiwani permeziniya hem Ali Abori ve hem cici Ali parastıra İsrail ve ji devleteki kurti yani Suudici, Ürdünci emaretçi bevi avay icab pişti Ahmet Şara yani Colani hat ser hüküm guherin hoş roja avul da dest pekirin yani evci Diyarbakır ku ezed xata edebin fakat doğruda Brezdevafşi Balkışan bandoreki devleta Türk şehir mervni kar beje ku yekcar be Türk dikarın luandara gavva vejin Türk ahir yazda salı tedahuli Suriye bukriye bigor Vezir Derve Velatya Türkiye dibece ku 7,000 çekdarın SMO dibecin çeteye wan hani tabi dibe ku piçek zede gotu beji kemtir ama em dizanın ku 45,000 kemtir nene o bawa ki gerek xurtçi hatını perverde kirin o hatını çekdar kirin o her vaha gerek axin Suriye ve Bakır Roşlati Suriye jid bindagir kirna wan de o de parastina heteşe yad iddi bedeci brasti rola heri mezinci devleta Türk buxulist ama doğruda tabi de navbera Türkiye ve Latin Arabancı dvi varide jiboku bikaribim beni Suriye'ya nu de desti xuda bigrin havuldaneki heye dve havuldan edeci Velatin Rojavayıcı Amerika seri de İngiltere seri de naxwazin Türkiye bir tamamı dervayı ve projeye beğenin. Çünkü em dizanın yani çuyuna İran her vaha lavaz çuyuna Esad her vaha lavazkirina İran heji. O lavazkirina İran'e kerivan hemu hezanji devlet anji. Tecrübe keci peyüstiye wan bi Türkiye'ye heye. Jberve keci her çıkas rekabetek navbera wan de hebeci disaji dvi varide dibini de hatta kujwante xazın lehfkirine kiji nabena wan de çebe. Yani tabi pişti wan tiştana hat haberdan gelek tiştendin ji got gotun yani birabe birame Ahmet Şara roja sero komariya xo ilan kir heman roje du heyet çubun vura yek ji Katar'e yek ji Türkiye jibo ji wezarata parastirê bûn her du alîjî û her du jî tê gotin ku yek wê perê wan bide yek jî wê artêşa wan perwerde bike ew artêşa ku niha çêkirine gelek ji wan artêşa kevin feseh kirin de artêşa nû de jî bi sedan çete heye ku ji alî Amerîkayê ve wek suçdarên şer tenzanîn û li hemberî wan jî hinek tedbîr hatin istenin li ew xwe jî navdene yani eko hevrîn xelef şehîd kirine eko gelek insanan ji Efrînê revandine û gelek çeteyên nav û band li wan deral dijî Kurda birastî ne tenê dijî Kurda dijî hemû gelên Sûriye sûcên giran pêkanîne ja dûr de lêgerînekî heye birastî jî duê lêgerînê de yek ku serî de dixwazin kedî bikin bînin baxu Ahmet Şara jî birastî jî mecbûrî wan e çünkü ew dizane ku bi hêza xwe nehatiye wan derda ew jî dixwaze ji vê derfetê îstîfade bike heta ku nigehî li wan dera cî digire tabi li hember vê yekê ji Tirka îstîfade dike li hember Kurda bi taybet ji bo Rojavayê Kurdistanê dixwaze destê xwe bi rengekî xurt bike ew duî warî de hevdîtin heye nabêna wan de wê çi ji wê encamê derkeve nizanim ama divir de tercîha wî diyar e destpêkê de dixwestin ku bi Tirkiye re giredanê ewil bikin ew tiştê ku niha bi Siûdî re dikin piranî bi riya Tirkiye re bikin fakat duî warî de tiştê hat dîtin ku devletin Rojavayê bi taybet jî eyên ku zêdetir em nahiya İsraîlê di fikirin di serî de Amerîka zêdetir ji xeynî Tirkiyeyê Suudî û Emaret û Ürdün xwestin derxin pêşî ji xwe ê ku divê aliyê de em bêjin pêşkeşiya wan dewletên din jî dike sernavê Ereba zêdetir tê xuya kirin ku Suudiye îca bi Suudî re dimeşînin fakat rekabetek navbera wan de
باوایی که خورده فقط دست بکده احمد الشارجی خوازه نگیوی جی بگرش خو برابه بیرامه گوتو بونه حکمت کی دمکی حتی آداره نهاد بیجم و درج ببه پشتی آداره جی دستورا بنگهین فسح کرن ارتش فسح کرن گلک سازین دولت فسح کرن نهاد بیجن حتی وان سازی و ارتش و ادم بین چکرن جی her ikim lazım 3-4 sal divejmene. 3-4 sal u helbijartin o dive navber edeci ve hemu devlet bigribin kontrol axu. Evanajı embirin ser hep demek ki direş heye. Fakat ihtimal ekimezin ve ben taybet tekiliya rojava Kayem Cenevap Betan navendi de bıkatı. Mesela Malatya'va mesela blokanda çen blok hene, çen eni hene le rojada navin. Emzanın Katar her vaha be İngiltere raji tevdigere. Usa heval bend xuyatkin. Arabistan'a Suudi Kudreci tigre Ürdün, Mısır tesir avan çıkas heye Nevaf Kalil. U Türkiye dvediri de çıkas cihdigre emzanın Katar hem dosti Türkiye hem dosti İngiltere'ye gelo maruf kare ve ki blokek benaseb ke u çen blok hene çen ali hene la rojdatana vin tuhane kusa siyasete bikar bir zelal biki kif hoştu tene ser bir yara hat sandım rasti arteşa rejim fesih yani ne tüber xadan kır ne tişer kır jber rejimi او gelek perişan kır bun yani ev bitaybet 5-4 sal davide goten او arteşa xadi pradigam yani روشوا قال لك يعني ده اصلا ده تير فارن نتفارن ده جبرت هذه كرواي مدينه كرن جدر بيقولوا كسي شو ارتشي خدمت ذكر صالح داوود بصاله او راقرت بون ندشتن دركن شر نبو يعني وقتي درباسي حلب يبون 20000 شرفاني جولاني هنا جقداري هنا وصدوا بينجي كس افي خوكج بيرابون نچار نبو کسی کیش بکار بینیش بر بازار دو بازار کتن تنی در دورا تیای کی نوی زندین الحمانه شرچی بو روخیا ارتجی تعلیمات وار چون گو حالی که هر مال خواه yani ارتش حاضر بو فسخ وجدائيه ارتش سوري عراقي يعني قالك ارتش عراقي بشكي ويني مازن استخباراتي بون القاعده وبون جروب توندرو سوري حاليا انا تنت خوازق كز عيشه خوجينين كز نيزيكي نبه وباش اي باي بلند وا اي جرافيان وانا جهود دمبرافن ممكن يجي قناغي بيد جبر نشار هناك بدل سراف شربكن سازيق هاتن ببورين هاتن فسخرن ارتش هر وها بارتيا بعث وبخا بري دبك قلتوا امكاري راه دوستين وخدي غرافي وان يكهبوا او ان يجي ان يب بشكل بارتيا بعث واقد سلاداريت كي صالح حفتيد ev hatın fasıkırın li şu navat di hin televizyona ki fermiçe nebuye yani tane ajansa sanayiye evji a beri a rejime bu rojname hane yani prevana hin tem karanin u tişteki mero beji bulu zede bingehitine matersiyek mazın heye tane fokus li ser şamiye u ragandın vedeki li prastil aliye sahil yani brave ودفري دي قال لك حتى انا هذه دي سياسات كاس هاتي كشتن حتى انا حزاره كاس زندان دنا وحروا جيت في شاشتين كاساتين سر برساتنها قطري وترك شويه يعني يكن بريتك دي قطر بري نصر هابون وبنافن جدا حتى جايرو وقتي كاسن او جنين اولدارن خريستيان رافاندن قطر بردانه ودرخستن الكريا مادي واردكن وشخاتي كليه تركي جبار خرطن تركي وقطر العاليه كينه امارات روشا جداي مصر حتى فيكي كتاب بيروزي كرسل كوماريا نهيا احمد الشرع لمصر جوانا حتى نسيك حصار تقدرن جي مصري بخانه وياك جوادر كت قفجي لسيسي خارن بشتي او قرتن ويعني قال لك روشا كي نرحتها ايجا انا انيا سركه بريطاني وامريكي بيك ماندانوستاني وراستراس بور هنا هوددن تركي جرازي بكن ونابين كاريه كد نابرا ريبريا خسر وقصدي حكومه الشرع بكن ودفي دربالي في السعوديه جوار بكر السعوديه قديم كان مادي قالك مثلا اندورا السعوديه عاديه سياسي وعاديه اريد
منطقه خرد امارات حتى في دودليه ديك نرحت فكانتنا ويجي مرو قرب حتى راديك او يعني وقتي روشا سوري الخير يعني كسي شرو فكرتينه حتى راديك يجي موضوعين في درباري روش نزل على جبل اجا سرفا تبع شرع هوال بندويه شرع چاوا خوش جكنا شوفيا خلاص كه يعني جو فجوا يجي او استبوا خلد دور جفيان جيشونا خوي عراقي كنا يعني شويه شرع وكم زان فكر زرقاوي ربو دورا داعش دورا شي داعش سوري شي كنكرو داعش جدا او كدانا خوي في القاعده ظواهر يعني يا خوتي يكرو نافات طريقه اوجي سياسه اوجي تخازي اف رفض رباب علي السعوديه يعني دولتي تدن قطر بن اوجي تخازي وزاننا كنا وتركي حتى او بجي نقول مروج استراتيجي زلال الجمهه هنا ودعليك يدش دبيجي سعيد نورمال شراناك واسرائيل درباسي خاكس حركات وغازنات هاكي بركي برز نواف اف مالاتاوا برسوا خاگر سربيا لي تشتكي هي تام نشكري بلكي جي اگاهي مكيمن جي ايطاليا فرنسا امريكا جي گلك ولاتين اوروبا هي دچن سردانا روجاوا باشي درباسي شامل بن مجي انجلترا پرتشت نبيستيه بلكي جي كيماسيا ما نبيستيه نزانم اما هيئه انجلترا حتى انها قالوا چونه روجاوا كردستان تكليه كي سياسي فرمي دنابرا انجلترا و روجاوا كردستان ده هي قالوا باور دكي بنقول اگاهيم او هناك جهاد نافنكاريه نابرا حكومه الشرع ودنابرا قصدي دكن جبناوي سازين جواتا سيفيل بن جبناوي دبن دي اوي هو دانت كن جبر مترسي هي جشرك شيء ويروش طلع لوز بشي الشرع نرازي وبشي قبول لك يعني يقورا بقر اجيكا بقر جونز بكا بقر وجفا جروبين راديكال قال افسروكي واي شرع ناقصن يعني خويا دوی مرو نل بنده به کو هر تشتی برای راگاندن فر به هیم به هم تشتنه بش پردان داشید مشن خمس بدران يعني همو دنيا يعني هر تشتراك عندنا داي قلت لي خازم في بيت يعني مقصد ام راستي خو بزانه بن کا لپیشیا ما چه هي کی دوست کی دجمنه ام دخوازن هیم بن دوی معنی ده پرسم بلكي نبي تيجي ربم كي برجونديو مرهي وام زانن برجونديه مبكير هنا بتايبت جبر باراستار روي سوري نكش بوي بالديمقراطيزه بياونا روي سوري هذا قصدي صد حزاره برامبري و هذه دارتش مش هنا كي دنجج جبر حموق شرعه يعني جهاديستن يعني كاري تشتتيه كنا انا ايجا وكرن سروكي سوري زانه حجده جروب دناف واده حسن سزال سرواعي زان امريكي حجده جروب ليش دو جروب هي ندنا بدنا تاني بلكي يعني جغيري قصد وقت بيجن هيزك مظن حتى درزيه سويدا يتبلينا بنيدي حتى احمد العودي جوز نافي تاني بيجن احمد العودي بري دستا بري هي التحرير الشامي بري هيزي جولاني جيا شامي او باشوري سوري بول درعي بو بري هيزي جولاني جيا شامي او جي حاضر نبو هجده جروب حاضر بونه ليشيستو دو جروب حاضر نبونه وايه حاضر جيبونه يعني بالدف قلت لنا خدي جرافي من بشكل وزاره باراستي يعني ايه تين عسكري نافي ابو عمشه يا حاتم شطره قاتله شهيده افرين خلف نابن بشكل اف دستي تركادنه انا اري شوا دوام دكه ليه كرد ادزانه امريكي جي بريطاني جي فرنسي جي وحتى المان جاريكي دنجي خبرندكن دبيكركي جارانتي يعني سوغريا او لكاريا كردا ببارستن تشتي سركنها باكر رجلات السوري دشب سوري كرد وعرب وسريان وارمن واولدار وهمول ويدك في الدفر ده يكرنج او رنج
grubên cihadî selefîne nejber cewediyê Ewropayê nejber cewediyê Brîtanyayê ki şerek navxweyî çêbû piştî ji 100,000 kes birabin ji ber Ewropa du tiştê sereke hesaba jê dike yek Daişê tiştekî ji zindana derkeve û birave û nûr zindî bi û Daeş portir dibe ji ber çekê rejîmê jî destxistiye û ya de metirsiya ji penabera em giştî Ewropanın zanin bê nexşeya yani hatna penabera çiqasî bandorê nexşeya hêzê siyasî dike kin bêjim heta vê kêlîkê helwest hene lê têrê nakine de Türkiye bisekinînin edîmê rojê pêş dibinarin bê bigê çiqûna rêw çawa dirbas. Gelek spas kek fehim eğer li ser vê mijarê gotinê te tune bin ez dixwazim derbasî mesela İsraîlê daxuyaniya Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu heye niha beriya serdana xwe ya Washingtonê niha dirêdaye belkî jî gîştiya Amerîkayê dibêje em ê bi Donald Trump re nexşeya rojata navîn ji nû ve xêz bikin ev tê çi wa tê? Yani pişti Esad Ruhiya havuldan avul ya İsrail'e medit yani beri xuda hatta yani Golan'e berjertir hatta bin Şam'e cihat yani gelek nezi Şam'e u gelek deverin nuji. O grek stratejik he nezi Şam'e. Golan'e gre Golan'e grek idince grek idin he navi nizanım. Cebel Şeyh. Cebel Şeyh. O grek heri stratejik he derdura Şam'e dibêje em ji dir. Yani naha beryayı jî gotin ku ciyê ku me dest xistiye ji bo emnahiya xwe em ji wan dere dernakevin. û tiştek din jî diyar e yani Trump jî vê tişta dubare kir di rojhilata navîn de emnahiya İsraîlê ber her tiştî dibînin yani ji bo emnahiya İsraîlê dikarin her gav bavêjin yani destpêkê de eger nexşeyek bê guherandin bi awayekî fermî diyar e ew ciyê ku ji arî İsraîlê ve hatiye dagirkirin ji bo axa İsraîl berfirehtir bi bikare bi kontrola xwe zêdetir bike wan axana bi rengekî wê bigorînin fakat wê çiqas cî bigire çiqas dem bigire meriv nikarin niha tiştek bêje çünkü ji ciyekî ve eger nexşeyek bê guhertin êdî ew nexşe berdewam dikil ciyê xwe namîne yani welatên wekî Iraq û weka Suriye welatên nû ne weka İran û Türkiye welatên qedîm nine dewletên qedîm nine 600-700 salê xwe tune di yekemîn şerê cîhanê de çêbûne û wê demê jî dîsa hêzên hegemon hatine bahev ser nexşeyê cetvelek girtine destê xwe û xêzan çêkirine bi gor xêzan jî bi gor realîtiya rojhilata navîn ne bi gor realîta xwe bi gor berjewendiyê xwe nexşeyekî çêkirine niha jî eger tiştek wisa hebe dîsa wê bi gor berjewendiyê xwe çêbikin yani di berjewendiya wan de çê ye ew tiştek ku gavka din jî me xeber de yani Birêz Nevab jî behsa herêmê kir min jî biçek behsa herêmê kir û hêzan kir dûr de tiştên ku ser berjewendiya diçe fakat di nav vana de hemiyan de tiştek ku tê dîtin me behsa şerê cîhanê yekemîn kir û niha hêzên Kurda ne wekeve di şerê yekemîn ya cîhanê de Kurd bi rastî jî li qadê nebûn yan jî ne ji alî leşkerî ve ne ji alî siyasî ve ew hêza wan tune ku karibin rola xwe li herêmê bilîzin karibin bandora xwe ser hêzan bikin fakat niha rewş ne wek berê li Başûrê Kurdistanê federasyonekî fermî heye her iki 720,000 peşmergeyên Kurda heye û ezbonekî wanê mezin ya şer heye li Rojavayê Kurdistanê û li Bakur Rojhilatê Sûriye dibin bana Qesedeyê de gelek hêzên herêmê hene û 720,000 behsa 720,000 şerwanan têkirin û ya din jî hêzekî qewî ya siyasî heye çar hêlê dinyayê di vî warî de siyaseta xwe didomînin ya din yani li Bakurê Kurdistanê jî êdî Kurd bê qewet dinin li Rojhilatê Kurdistanê jî Kurd bê qewet din ama dîsa jî mamoste dilê me de bîye kul ew hêzên cîhanî ku tu bas dikî ku rêveberiya xwe ser xibatên dîplomasiyê di mesçîne rast e
دیسا جی هتشه ترجیح کردن جبو هلوشاندنا رژیم جبو کل شامی بجیبن حال بکی عزبونا 12 سالانی رفبری خسر بکاربو پر به حسانی لشامی باعث بجیب کردن. تمام yani çima هتشه ترجیح کردن gelek tişi naxwazin helweşin. Dixwazin bi girêdayê wan bimeşi biçe. Yani ew hêzên ku bi rastî bi îrada xwe karibin hin tişta bi rê ve bibin tercîha xwe li ser wan nakin. Niha heteşe tercîh kirin. Heteşe ew hêza ku em dizanin. El-Qaîdeye ê ku zirara herî mezin di sala nod û yekan de li Amerîkadayê ne wisa bû? Çu kuleyên Amerîkayê rixwand alî. Ama Nawaf Xelîf dibêje ev demboriye. Dibe ew heta nemînin. Zane mesela dîtnam ne terciha yani ne navbera qesedê û heteşê de bû. Yani niha asta nijadperestiyê wekî Tirkî heta navgelê tir de bilin bûye ji xwe Sûriye qebûl nekir bana qesedê destseladariya Şamê bike. Ez vê vekirî zelal bêjim yani ji bo wek nirxandin تدیگ مرد ویش کرده دوی مسئله ده نای قبول کردن آنها بشکی یعنی ولو گر کرنا شرکی دراغاندنه دکن و هنیش با میتینگات کن آلوی دکل و باجارات بیشن به هرم ویده ورزگان بکن پیشگرتیاگ یعنی به نهات نمو براوردیجی زانه و بخواه حتی شی بخوشی yani nizani bu rejim qasi yani qalsu lawazu be ruxandin yani ev mesele devim zanibin nahara gandina arabi tevna civati ya cizanın keke Nawaf mesela beriya ku rejim vere ruxandin beri ku heteşe dest pengava 20 hafte mijdare bike yani vega ve beri xubda da Halebe beriyayı beheki düme hazriya hatiye kirin yani Rusya hatiye qesede alikari xwestiye. Qesede duwê alikariyê de daxwaza Rusya bi cî naniye. Evvela Mazlum Abdî bi xwe got yani. Demek ki beriyayê de heziriyekî kirine piştî ku ew heziriyê hate kirin, piştî ku ew berê xwe dan tiştê ku nedat hesibandin wê rejim ew qas zû bazdı. Fakat bazdana rejimê jî eşkereye çima leşker ne mabû, nan ne mabû, av ne mabû, çek ne mabû, tiştek destîvandin ne mabû. Yani ê ku piştgiriya wan bike jî ne mabû. Problemekî bi vî rengî jî hebû. Yani Colanî berî 2 sala dibêjî bi ji bo werî em gelek qelsin lê drastiya xwe de yani Arman Came Şam evaya berî dis û berî êrîşa Helebê wekte got dest pê bike berî wê jî bi timaha gotine got bi rastî bû cî pêkeniyê li Sûrî gotine mê Heleb rizgar bikin duê demê jî Yasîn Aktayê yani çayê bawr dikim berpirsiyarek Tirk bû yan jî şêwirmendê Erdogan bû ku Heleb bidin em va penabera vegerîn û meseleyê çareser Erî rast e lê wa destpêkê de gelek dîtin hebûn wê Heleb dest bixînin belkî hema jî ew yani bêjin nexşeyekî sunî çê lê dîtin ji ber ji binîv berxwedantine ber şer ji binîv nabe û heta ew hêzê taybet em bêjin vê Maherre Sedbirê Beşar yê riviyayê serokatî wat kir wan jî şer nekir yekî de hebû nêzîkî Rusya navî ji gotin Nimir ew jî şer nekir tiştê bû yani metirsî hebû Tirkiya destpêkê got berpirsê Tirk ji rojname Middle East Eye rojname Britanya derskeva finanserê xeter dike digo ew deverê te hesa bizdad encama hevkirina Putin Erdogan de hene mebest pê ew deverê şara ser destê wa derxistinê pê vegerîne piştî dît pê diçû îcatedî ez ê xwe bikim bavê law zane yani ez ê xwe bikim xwediyê serkeftinê hevk Erdogan berî wêna yani lav dikirin bazdan dikir rica dikir ji Putin û ji Khamenei û heta ji Muhammed Şia Sudanî ji bo Beşar Esed bîn ez vê derbarê de berî yani ez dawî bikim tiştê Sûrî bidivê zanîn çawa nabera em dixwazin û dilê me dixwaz û rastiyê de cudabûnik mezin heye heta beşekî rewşenbîrê xwe dibînin layık û li Ewropa dijîn ana ji Colanê çi bidadxin yani divê êb taybet ê Bakurê Kurdistanê wê bi zimanê Erebî nizanin vê rastiyê zanibin rew çawayê Sûrî li gor wê jî danostandin berbêkirin het dîsa dijîn êl Sorbon dijîn mamostê zendîga ana piştgirtiya peşî wa piştgirtiya Colanî dikin ne piştgirtiya
proje qesedek. Çuyna Netanyahu ya Amerika hêjî tam berseva xwe negirtiye. Bu armancekî diçe û çi ye tam armancevi? Yani ev armanc diyarış ku beri ku Sînorê İsraîlê berfireh ne sînor teraserê xwe ne yani. Trump beri hatıra xwe jî got piştî hatıra xwe jî sererast kir gotu ku em li rojhilata navîn em nahiya İsraîlê berî her tiştî dikirin. Tamam. û berî ku Bakê jî got çarê me hêde ew were em ê rûnin qesra spî û li ser pêşeroja herêmê jî pêre bawayekî berfireh biaxirin nur diyarê di heftê cotmeha 2023 de dest bi pengavekî nû kirin û bandorekî mezin ser Hemas û Hizbullah jî kirin. İran jî bi rengekî hat dîtin li Sûriye lawaz kirin û niha jî proje didome îro jî xeberekî din derket Serokerkanê artêşa İsraîlê tê guherandin yekî nûtînin ew ku nûtînin jî ji destpêka xwe heta niha bawayekî eşkere dijberiya Îranê kiriye dijberiya operasyonên taybet yên İsraîlê li hember İranê meşandiye diyare ku van tiştana bawayekî giştî di nav vê hevdîtinê de hebe dûre jî bi gor lehevkirinê xwe jî gav bi gav rojhilata navê dibimeşin wisa xuya. Niha nûçeyekî ez weke deqiya dawî pê nasê dikim ji Rojavayê Kurdistanê hatiye ka hûn çawa şîrovê dikin ji we re bixwînim û hewcedarî bi şîrovaya we heye. Nawaf Xelîl Keremke tu jî fehîmişik û her du jî godar dikin rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê kongreya serkeftinê ya ku Ehmed Şara têda bûbû serokkomar ev civîna dawiya çarşemê pêkhatibû 29 çile dibêje em qebûl nakin ji bo me neqanûnî ye red dike yani. Wekî din rêveberiya Xweserda zanîn ku ew kongre neqanûnî ye pêvajo biryarên ku li derveyê çarçoveya kongreya niştimanî ya Sûriye û bê beşdariya hêzên siyasî şoreşkerî û bê beşdariya gel pêkbên ev dibe em qebûl nakin ev kêmasiye nerewa ye yani ne meşru ye. Tabî ji vir û pêvê tekîlê rêveberiya Xweser bi şamêra çewat ben nizanim. Em wekî rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê teqez dikin diviya bû biryar di kongreyeke niştimanî de ku tevahî pêkhatê tê de hebin Taîfe beşên Sûriyê di nav de jin hebin ciwan hebin hazir bibin wisa bahata dayîn ama ana rabûne yani bi şiklekî weke darbe pê nasê dike Nawaf Xelîl Keremke. Dixwazim çend gotina ser rojhilata navîn nebêjim piştî êrişa Hemas gid heftê Oktobera 2022 çêbû ev rojhilata navîn êdî nema vedgerê wek berî heftê Oktoberê. Ev rastiyeke û li gor wê jî İsraîl bi hemû hêza xwe wek dewlet û bi hemû hêza xwe di asta navnetewî de ser wê esasî kar dike. Pêr jî merokar bêje şansê Netanyahu ew kesek dixwazin vê projeyê bidin pêş Trump jî hat û Trump jî ji xwe wek ana wek tsunamîkî di dinyayê bela dibe. Ew rojhilata navînî ki merokar be hinek tiştê nas bike ew gotinê Emer Öcalan Birêz Emer Öcalan devdîtina xwe rojê dawî di birakandê kirbûn hinek tiştê tê nas kirin. Yani ez bawer dikim tiştê gil Tirkiye dibe û behsa pêvajoya eştiyê nav dike vana tê kirin û guhartinê Sûriyê dibe giş girêdayî pêvajoya neqşeya rojhilata navîn neh ya Benyamin Netanyahu behs kir. Na berî 25 salaya Kondolîza berî 22 salaya Kondolîza Reis yani rojhilata navînî mezin rojhilata navînî neh em wê çopînin û bandora wê ev rojhilata navîn ya piştî heftê Oktoberê bi hatina bi êrişa Hemas û bersivdayîna İsraîl û 5 Novemberê yani bijdara 2024 hatina Trump êdî bêhtir bû. Helbesta Xweseriyê ez bawer dikim gelekî cî Xwedê ji ber beşekî Sûrî vê dibînin dibêjin bi 18 grûba hat şer'a kir serok 18 grûbên çekdar şer'a kirin serok û şer'a ew grûp jî fesa kirin û dîsa vegeriyan cî Xwedê tiştekî nehatî guhardin. Tin nikar rewabûnê bide rêveberiyekê wê ew rêveberî te nabîne. Wextê te ne beşekî ji va biryara be yani rastî ev biryar cê me dilê me rehet dike te ne beşekî ji va biryara be tê çawa rewabûnê bide hîn hebûna te nabîne. Dibe em ê wek welatiyên wek hev bibînin. Îca Xwedê zanibê Ehmed Şera me çawa welatî bîne. Em ne hatine lavlavê bikin. Em ne hatine
تشتكي يمكن كسكي تيل فيدك بين صارت من المانيا دبي ولاتي المانيا وكاره براندام برلمان وكاره بجروجي ده هر تشتيبك كرد خديه جينه سراخه خدجين ولنبري داعش او داعش قد يجي احمد الشارع بخيجي يعني داعش يك مطرسي شرع داعشي زندان در كمان بلكي بري خلد قاموس الرجالي بلكي بيتر بري خلد الشرع جبر الشرع هاتبوا لسوريا دولة اسلامي تشيكه ودفج داعش يبرد الواقع بي يعني ابريان باور بكم مجدد السكن برز نواف خلیل وقت پرزو در باس به 45 دقیقه در باس بونجی 2 دقیقه مانه بدن مامسته فهم اشک و yani taybet ve biryara rebebriya xusar ya rojavay brastij beryayuji çen roja ama fikar tırs evak u gelo tekli xarabe bejnova rebebrin bakur roşlate Suriye aşkere gotubun ev konferansa kul Şam'ı hatiye kirin biryara parvekirina Suriye'day. Belavbuna Suriye'day yani çünkü durda listeki heye tişteki heye ve siberoj zedatir derkebe gavkadın jbrez nevaf jipirsi bu kijan aktör kijan hezli kunu falanı bevan durda eko heri dizi hatta nuhaj bin ave ve jbin kaye ve aved be yek jwan İngiltere yani te gotun ku deste İngiltere ji divi kari de heye çünkü alozia Suriye. Bele ama aşkere fermini de. Bavay ki ne fermi vantıştan adı bejin. Emji buam ve greday raya kudu bejin. Yani ihtimale ki mezin desteği İngiltere navi kari de heye. Çünkü piştik ev kar hate çekirin her va hemu hezen ser Türkiye veji. Hatın nur beştar bun tena kravat evan kim bu siberoj ve kravat evancı. Dosti evan da grebdim fakat öyle çeteti yakın disale hember kurda bidomin. Jbo Kürt tek bibin havldar خوی bidomin. Fakat devir de hemu tişkili dahi edi püsküreka Kürtçi püsküreka rojavaji tena seri xo püsküreka herebeki püsküreka devleteki nüne yani bir rengeki geçti hemu gihaştını hep edvi varideji işte teditin eve nuha peveji ve he gelek vakt emevantıştan gengeşi bükün püskürek eve zube zuji çareser nebet fakat hatta ku Ahmet Eşşara jivala istifade bike heza xo brastici qavi bike eve erişi hemu aryan bike yani fark akuya هفته و نهایا ایران جی و جهفت نبی یعنی هفته و نهاد جی گاوا حمینی هات سر حکم همو آلیال دورا خو کم کر لی هشته و سیاد گاوا بهز بو همیان قتل کر همیان کشت نه کمونیست هلا نه کرد هلا نه زارم یکی دن هلا نهاجی گاو به گاو سوریه بر بوی آوایی ورد چه بوی آوایی جی چارسری نابه چارسری دیار اشکره fakat hezen hegemonik girseyi jî li pey vê çareseriyê nagerin problemekî mezin jî ev. Gelek spas du nûçe hene dixwazim bi wara parve bikim yek ji netewên wî hemûna İsraîlê ya li Sûriye qebûl nake wekê binpêkirin bi nav dike ji aliyekî ve hatiye daxuyanî serokê operasyonên parastina aştiyê ê netewên wî Jean-Pierre Lacroix ew dibêje hemûna İsraîlê derbasbûna hêzên İsraîlê binpêkirine yani işgale yani şiklekî wisa ev yek nûçeya din jî serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî dibêje guftûgoyên ku Amerîkayê bi Rûsyayê dane dest pê kirin eger bê Ukrayna dewam bikin ev xeteriye bir yek gotinek ne rola netewên yekbûyî ne rola Zelenskî mayî her du jî tek çûne bi rengekî yani rastiyekî wisa jî heye Navaf Xelîl از سر گفتم مصطفی بیجم دست پیک آده هزار یازده وقتی من دست شروع کرد و چای از جیب پرسه بردف که پیدل اروپا مگود دم هاتی رژیم بکنه لی تدی گرک مرور نده اتنا واکسا فرقا وی چغیونها آستا تیگشتنیه و فداج از نیدیروکی و هزا گچه دست پیک ده بری و بریه و هزار سیاسی بزانبون آخه پشت آخه ندا کسکی هزار خوب خواه چکر او چند کردی بخوا باور و باور نتنی انجام دا
إجا كسن ديجي وكنتوا عربجي وكسن أرمني وسريانيجي نافيز يدنا وجبرولوجي جهز لجه واشر بانا فاسياس مدارا بروجي تركي تيد نجشتا والجوروي حاضرين خنا كربانا بندابا تشتين تفرنا بارستا تركي بلان ذكر بيشتي حكي ديسمبري لچند روزا ده همو روزا داگر بکن. از دنوا وین نوچه ده ناو ترکیش دیگرم هوانو دبیجم عجبا گلو عجبا نتیون یک بی هبونا دولت ترکی لسوریه شرمزار دیگه وکه داگر کری پیراست کنه که اما من ناو ترکی ندید. تاني حردو رخصين ما في مروفاي مزني جهاني وك هيومن رايت ووتش وك امنستي انترناسيونال او تركي وك هيك داغر كردين رابور واج ناب زمان عربي اف جي هي لسر بن بيكرني تركي الاستا يعني سوجي شردن بحث دكو اف تشتين ريش كرن او فروكي وا وقتي خلكي ديران كرن نتوي غوي فينا بيجي بر دولت فينا بيجن تفكر جيما سوري بريد جو داغر كره لمخابل نتوي غوي نابيجي تركيا السوري داغر كره مالاوا هون هربن فهم الشكر جمعوان السودي ميواني مبو نواف خليل سروكي ناوندا كردي يا لكلنا لألمانيا بمربو مالاوا هربن